pau lamlai SC Lanjanari ba Mahirui Singh Lairik Soitana Tamhanaba Committee Same Cray Amadi Gumbi Assembly Constituency ke MLA S Prem Chandrana ACSC ke Chakwa Thorang ki Phibam Yingsin Cray Kurum Jeri ISTB Pau meeting Tabiri Bapum Namapu Taram Nok Cheri Pau Santong na Pizari English ngani kun humdagi me thadagi thoklakpa irangna ka hen chaitheng nangliba lamlai SC khulsing maru oina lanjena duna leiriba gwaltabi khul yauna thamna popi sana sabi gwaltabi khunau yangang popi santi khongbal sabungkho khunau amade sabungkho khulgi mahiroi sing lairik tambada mateng pangnaba mifam ama nongada da leiba RP athawali gi vice president su oiriba sapam kangleipa gi yumda pangthoktuna committee ama semkhre lamlai SC tongan tongan ba mafam dagi lakpa naha sing punduna semkhiba Miyamgi Mahiloisang Committee Haine Mingthonba Committee Asiki Presidenta Lanjena Duna Leiriba Gwaltabi Khulgi Thaunauzam Dhananjoyna Oibaga Loinana Thamna Popi Khuldagi Moirangthem Khogena Secretary Oina Khale Lamlai Asida Leiriba Lengaki Mahiloisang Ayambana Mutpaga Pakak Oire Phibam Asida Haukiba English ngani kunhumdogi Me Thadagi Tholakpa Irang Asina Hakthengna Sokliba Gwaltabi Khulgi Miyam Sawombung Amade Nongada Relief Camp Anida Leiri Loinana Thamna Popi Sana Sabi Gwaltabi Khunau Yangang Santi Khongbal Sabungkho Khunau Amade Sabungkho Khulgi Imung Singde English ngani kun taruke academic session da lairik tambada chauna chaitheng phanglagani lengak na yenglak tre haiduna ikoina tumina leithokpada mangjagadauri pase aikoi gi leikai ni maram aduna lamlai esibo mangda pukhatna bagi amata ngairaba lambide education da mai on sin bani maram aduna ngasi semliba committee asina miyam ka khusam naraga lanjena duna leiraba gwaltabi khulgi mahiroi sing lemna lairik tamhanba ke mathakta red zone oiriba lamlai esigi khul sing asige mahiroi sing asida lemna mahai tamba fangnaba lambi yatkani haiba wafamso sapam kangleipalna fongdoragle Houzik lamlai gi senmilonji khamtheng social lakpa hogi bachai ke aji subam nombam lerakta namar morkanda senmilonji khamtheng lekha ta agrabnina lakadori ba 2026 ke academic session jidaida macha singji laik tamba thaba ngamgadra ngamoidra haibagi akiba lerakpasina marmorkanda aikoi ngasi semi ba committee ji ga punmi naraga leiriba khunjajing ji gi miyam ga pullakanda aikoi karamba makhalgi mateng panggadage haiba warifam lawrakanda leiriba committee jina angamba mateng pangnadamgi damta ngasi gi committee ji koi semjabani Kumbi SC MLA S Prem Chandrana Kumbi gi tongan mambafam kayada lamdam adugi miyamgi apambagi matung ina mai ising lambi thong fahanaba sengkot sagaliba sengi phibam koina chatuna yengsin kre ngasi gi yengsan khongchit aduna matam amada nong khara hek tabaga ising thumjinduna leiba Kumbi Setupur maning leikaida matam gi manama sing yauna ingkholgi pochai puthokadaba kaya ising na thumjin batagi lamdam adugi miyamgi semilonda kaitharakpa kaya adu koknaba MLA na hotnaduna drain chalaba matungda machine season Manipur Khuga Turelda Ising Thadokinaba Same Saribaki Pibam Yingsinke. Saiton GP gi Manung Chanba Hayai Kon gi Nahasinga MLA ga Puna Khutsam Naduna Hayai Kon gi Leiriba Leirak Khulak Pumnamaki Thongal Singh Mai Thanba Amati Hayai Kon gi Mayai Lekai Public Pon Ama MLA na Tarutana na Thamnaba Hayai Kon gi Youth Singa Semjin Bagi Pibam Su Yingsinke. Makhatana Saiton GP gi Manung Chanba Hayai Kon Maning Lekai Tasu Thokiba Kangluk ki Irangna Yum Thadoktuna Lanjena Ruraba Matungda Irang Thakibadagi Hauzik Nena Tana Yumda Leiraba Matamda Makoina Tengnariba Awaba Amati Laikai Adugi Miamna Hingnabaki Lambida Karamba Chakot Taurang Tauhaningbake Haibaki Matangda Khana Nainaba Mifam Amasu Pangthoke MLA na Sigumba Kongthang Kaya Paikalak Pagidamak Hayai Kon Youth Singh Amati Setupurgi Ima Singhi Maikaidigi Thagatba Fongdorakle Saiton GP Manung Changlaiba Hayai Kon Hariba Khung Sigi Chakot Taurangi Matangda Akoina youth kogi hai kon lai bi youth singna kogi MLA da haijar matamda akoina asungamba kogi street light thandiu amasung atoba jaga singda sitobiu hairubuda kogi MLA na hau ya birtuna kogi youth ka chapna duna akoi singrupa amasung si street light thamasi apung phablo jare adugi tamakta aduga kogi khung asigi praja sing amasung kogi laiba youth singna akogi hanaba MLA bu haingai ta thagai pukhduk sari ising tungna lairamba adagi mayamgi sendarai bai sum bai ji tungna laibase masi ji lambi ji ma phatpi ragadi turian da tan bi ragadi ising je koi tungaro koi praja da yam nungai bai du oirani
ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯀꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯂꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯅꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯐꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ꯅꯤꯇꯥꯏꯄꯥꯠ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ DIPRꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯀꯨꯂꯦꯁꯣꯔ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯇꯦꯖꯀꯦꯁꯣꯔ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯖꯤꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯀꯨꯂꯦꯁꯣꯔꯅ ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁ ꯒꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯅꯩ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯔꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯆꯜ ꯂꯥꯛꯇꯕꯒꯨꯝꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯐꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ नते कोविड अमदी इरांगना मतम खरा फिल्म नंबर लेपलुरबा मतुंग हौजिक फिल्म नंबर हौनरे मणिपुर की ओइना फिल्म असी फगलकलिब्रा फगलक्ट्रिब्रा हाइबा असी वाहंग ओइरे हौजिक फिल्म उलिबा असी सिनेमा हॉल अनि खक्ता ngaire अतैदि लोइना सेख्रे स्कूल ओंथोकबा शॉपिंग मॉल ओंथोकबा यावख्रे फिल्म येंगनिंगलगसु येंगबा फंगद्रे येंगबा चटनबा गाड़ी भाराना सेल हेना तिंगली मसी कोकनबा मणिपुरी सिनेमा इंडस्ट्रियलाइजेशन तौनबा होनरी फिल्म पुथोकलिबनि हाइदुना फिल्म पंगनम द नंबना मणिपुरी सिनेमा फगरहन मंगमलोय पुन्ना होटनामिनरगा अखोय पुन्ना हौगतमिननबा होटनसे फिल्म फोरम मणिपुर न लेकाय लेकाय द लागलिबा डिसेंबर था फावबदा लेकाय लेकाय द डिजिटल कंप्यूटराइज ओइना लेकाय लेकाय द हौजिक थिएटर सिंग द काबलिबा असुमना काप यानबा होटनरी हाइके फिल्म मेकर खरना बिसे सेंसर तौ मतमदा कोई फिल्म फोरम दा पाउता अंदना चला गवाती द सेंसर तौ गोरनी लोरे लागा पब्लिक तो उप याते फोरम की अयाब यावदगी हाइबदुदा कोना फिल्म फोरम दा लाकने फिल्म फोरम दा लापका सिददी अकोइना यावनिंगदबा सब्जेक्ट यावनिंगदबा मैटर मैम दो लो यावरमे सेंसर दी गवाती द तौथोखरे अना प्रॉब्लम से अदुना मोन हाइना गवर्नमेंट थमीबा सेंसर बोर्डना फाइनल अथॉरिटी नि मोने याय पिरमना को याय अदुगा अखोगी लमसिदा लैरिबा लमसिगी सतनबिसिगा सागोनना मासी सिमाइ सदनजी सिमाइ सिंगसे हाइना थोलैबा फिल्म फोरम अमसुं फिल्म फोरम सिंग सेबिरिबा प्रजा मयाम से सिगी अपामबा अनिंगबदुगी ओना दैनबदुगी कनाना फिल्टर दौनी फिल्म फोरम नतला अदुने अखोइना थबक तौब मतमदा अकोल अहान कनादा प्रायोरिटी हाना तौनी कर्मा हान तौनी हाइबसे मथोंग खंगदना सुम पक्चंग जंजंग कान अखोइ मसे सुम याम खनरे अदु तौबिदनबा अने सु मसिगी मफसिदा हजेसे कनागमना फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म डायरेक्टर ना फिल्म सि नंबीरगा इहाना फिल्म फोरम द पोरगा येमिनबा मयाना कंप्लेंट तौगदो पोसिटि लोथोप सिने सिने एक्टर्स गिल्ड मणिपुर की प्रेसिडेंट खेत्रेमयुम तेजकेसोरना आर्टिस्ट ओइरिबा एक्टर ओइबसिंग इसाना खंगना अमदे खंगदना ममी की फंबाक्ता लैरुबा ओइबना सोशल मीडिया की मतम ओइबना चादा मरफु तरामापन चुमना चलबसु सुपनगे अमखक सोइबदा हाइनबा ngangnaba थेंगनतब नते मरु ओइना थबक अमा तौबदा चिक्सिनबा मथौ ताई खुदोंग थिनिंगाई ओइबा फना लैदुनसु अखोय की स्टेटस अमा थमनबा होनबा मथौ ताई ओरिएंटेशन असिना अखोयना करी तौगनी तौरोय हाइबा ताना मिनबगी खुदोंग चाबा पीरगनी हाइखे इसा खंग अमदे खंगदना मम्मी की टाइरोंदा लैबे खोसे नीनरी कोंगनेसन म पीबने इसा दे खंगदो होजिक फिल्म दा एक्टिव वर्क तौरिबे सिंसे मसिना फंगे चित्रक बने अमक बने इसा खंगद्री ने से इसा दे थादोखिबा मदुगी वेब तो मदुना ने येरु बदा थोइ सिंसे अदुना फिल्म दे याव मतमदा से खोगे सुनेन माइ बोइना कहोदा रिल द तौरपदा लेबाकी दमत हाइरपदा मया लोय इम्पैक्टफुल बोइदा सिगुमसे हाइबगी वानी को याम इम्पैक्टफुल ओइना अखोइसु सेक्शन से सोशल मीडिया हैंडल तौ मतम दे कोइ सेक्शन से मिरोइबसे कोइ चामा तौ 99 चुम्बदो अमखक लानबदा कइनों दा हाइनिंगाइ कोइबा
Pangmai Naga Women Union gi Kuntra Nipan Suba Rising Day Thoram Senapati District Headquarter Daleba Union Asigi Office da Pangthokre. Thoram asida Naga People's Organization ki President Kuba Peter, Pangmai Naga Union ki President RB Pani, Mao Council ki President Joseph Adani, Pangmai Naga Women Union ki President P Delila Pausu Sarugyake. Manipur gi tampakta khundariba mitai singbo lamdam asida thoklibi irang asigi namada kuki singna atamnana mitai singna national highway da chatpada ayrapan pirib asi kokhanduna lengagna national highway asida mipung khudimak free movement oihanba ngamdana leiri mitai singna manipur gi wangmata chatpagi tangai fadaba lakpada amata ngairaba pambai oiriba aeroplane ticket ki mamaldi aeroplane company na sananingba mawongda sanabana atiya pakna wangle hiram asida paudamama Lamdam asi thokliba chahi ani fajilaba irang asina maram oiraga tampakta khundariba maruoina maitai singna national highway fauna chatpa yadriba asi India lengangna free movement ohengani high khrabasung asi pawo oidana leiri free movement oidaba asina maram oiraga tampakta khundariba maitai singna sanaba khonaba chatpa ana layeng chalamba singadu makhala chatpa yadabana aeroplane da chattaba yadabagi tangai fadaba lagliba asida aeroplane gi company singa asina makoina sananingba mawongda ticket mamana singa si ngasi su sanaduna leiri Hairiba private company singana makoina sananingba mawongda sanariba asida lamdam asigi ana layeng chatpa miyoi singa thengneba khudong chadaba amadi ticket yoliba miyoi singa makoigi pawdam singa du taminas aije hakchang nuaitena doctor da chale doctor da yengkan da smai tawdana nangi heart ki chmai problem leire adidi nang operation macha ma leirani hai baduda ai karai da kamai tawdage sar paisa di leite kamai tawni ai di larba minina hai bade adidi chmai tawna mafam ta age ma palom da chalo hai dan hai palising yang kai di thorang taw paisa leijada banangdi chmai don doctor amna takpi rai ai leijada banina paisa amade puru kholuba tawbada kano tawre ado ticket mamana makha da gari chatpa yada banina ticket ma plane da chale ticket mayang wangre masibu lenga nang tang miyeng changbi gadra kamai tawbi dong no khangde leitawa khoi yang wa na khange da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯔꯤꯝꯁꯇꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃꯔꯣꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯡꯕꯅꯦ ꯕꯁ ꯐꯪꯉꯤ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯕꯦꯔꯥꯀꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯕꯨ ꯌꯦꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯏ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠꯕꯨ ꯀꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯟꯃꯤꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯈꯒ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯈꯒ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯖꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯤꯡꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯀꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗꯨꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯃꯃꯜꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ 9,900 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯂꯨꯄꯥ 9,900ꯗ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯀꯛꯄꯅꯦ ꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯜꯀꯇꯥꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 19 ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯃꯥꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯄꯨꯖꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯗ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯁꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄꯥ 9,900 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯩꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯀꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯃꯥꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯆꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯅ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯋꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ 3,000 ꯄꯤꯕ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇꯨꯅ 9,900ꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ 3 ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟꯗ 9,000 ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ 10,000 ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯋꯦꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕ ꯋꯦꯁꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯤꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ
muk shure hoji wang khale je tabi wali ti hoji det 16 17 sai bukta sing taruki plus ngata ne sidi kana na kamai to effort ngam ngani sigi matang sida ai mete mo oina pasigi matang sida ai kitang nungai jade aduna mayam jaragadi authority oiba daita loba कामूना कितंग मियंग चंगा निंगे से मतंग जदा लम दम असी की मरु ओइना साना खोनब लम अमदि अना लायंग मपालम द चतुक चसन तौरिबा मियोइ लाइरिबा इमुंग सिंगना पामलिबदि हाइरिबा एरोप्लेन टिकेट ममल असी हानगुम नत्रगा उड़ान स्कीम की मखादा टिकेट ककपद खुदोंग चादबा अवाबा मायोकनरिबा सिंग असिबु टिकेट ककपा एरोप्लेन तोंगबा असिदा खुदोंग चाबा खरा फंगनबा दुनि ISTV पाउगी दमक सगोल सेम संजोय गी लाइना पाउदम जरिबा कर्णजित Kawching district ki manung da laidiba maroi ba lambi kaya lengang na sem tabadagi leikai gi miyoi singna sel khaina duna lambi sem ki thabak chathaba hokre Palel Mantag Road haina lenga ki mingda laidiba lambi asigi Kawching khongnang mari fangba mapadagi Kawching YD Kamala Pareng fawbi ki lambi asi pothole singna chatok tasin tawbada khudong chadabadagi Kawching YD ki club taruki apunba body United Club Organization amade nahasi ki khongthangna miyam ga loina na ngasidagi semjin ba hokre lambi semba asiga mari UCO की प्रेसिडेंट M Brozena Kawching district की मनुंगदा लैरिबा लंबी अयाम्बा लेंगांगना यिंगसिनदबदगी मफम कयादा कोंकुट कया लैरकपना चथोक तसिंदा अदुकी मतेक खुदोंग चाद्रे मरु ओइबा स्कूल कॉलेज सिंगी महैर सिंगना चटनरिबा Kawching YD की KMC कॉलेज टाबा लंबी असिगे खोंगनांग मरी फांगबा मपादगी कमला परेंग फावबगी लंबी असि फिबम यामना चादबदगी ngasiदगी सेमजिनबा हौबनी लंबी सेमजिनबदा सरुक यारिबा नहा सिंगी खोंगथांगी मिहोद M Rabina Kawching district की MLA M Rameshwarna Kha Manipur College Kawching की gate mapadagi Kawching YD Kamala Pareng fawbadi paper block thaduna miyam da khutsinakre adobo lemhoriba lambi ki saruk sing asidi semjindana leiri athubada semjin view haidi nungsingi phibam sina maram warkanda satra singna school karakpada khoi school yobangam dana khoi ising chungjinba tu banan bana maram warakana khoi yum hanbagi problem mayam ama handak thamani siam laisilapa madudagi khoi naha singi khongthang MK amadi United Club Organization UPO ani si kusam na rer kanda hariba gamengi policy si lakti ba khoi chatpa yaba lambi ama oina na bagi damak ai khoi laibak miyam ga loina na lairiba college adagi school club mayam ama na angam ba donation public ki oiba pangbire har kanda khoi hariba sampham duna khoi lambi si semjabani aduna asigum laba lambi asi semjaba sida lebak miyam na cooperation pibirakpagi damakta chu MK amadi United Club Organization ani gi makai dagi hani alitana thagap phongdokjari Moirangpuril Panam Higher Secondary School Imphal East Sinduna Ahanba Inter School Science Exhibition English ni kun manga school asiki campus ta pangthokre Class 8 ki 12 fawbi ki category manungda leiba mahiru singi Science and Innovation for a Sustainable Future haiba theme da pangthokpa exhibition atuda school asiki principal Bizya Khundongbam amadi Andro SC MLA TH Shyam Kumar Su serukya ki tongan ba school mari degi team tarani pan serukya duna pangthokpa Inter School Science Exhibition atuda mahiru singna utkiba model sing ado just panel amana yingsinduna makok mathang khanki exhibition asida Francis of Assisi School Nongdam Tangkhulna ahanba position Moirangpuril High School amadi Francis of Assisi School na anisoba position amasong Moirangpuril Panam Higher Secondary School amadi Bethel High School Moirangpuril punna ahumsuba position taki Prajapita Brahma Kumaris Iswarya Vishwavidyalaya Imphal Sinduna Raksa Bandhan ki thoram Brahma Kumaris Faidinga Imphal da pangthokre thoram aduda Professor RK Lelin Victoria Yengkhom CJ Academy of Health Sciences Langolgi HOD I Department Dr. Ahantem Susitra amasong CJ Hospital and Research Institute Director Medical Services Sorakhaibam Jugindrona maroiba President member sing oina serugya khibaga loinana Brahma Kumari Singh amasong miyokayana serugya ki thoram adugi manung chanamas meditation song amasong Raksa Bandhan pangthokhe thoram aduga mari lena BK Nirmal Sachi Senior Ras Yoga Teacher na Hauziki matam asi minami bu kanbangamba matam oiraktre asiguma matam asida machan mawpasingi mari ado hena chetsinaba wakhalonda yumfam oiraga Raksa Bandhan asi pangthokpani isa gi wakhal da leiriba fataba wakhalon kaya ado thadoktuna anoba afaba lambi amata chatpa ngamlaba matam tata isorna su aikoi bungakpi senbi gadoribani haike Hauze akoi miyoi bana miyoi bas ngak sen mangam draba matama ma oi
ko habadi mabung okpa machan masigi marakta raksa bandan gi chahi khudingi festival kaya pangtokna pullaga la agasu mabung okpa na machan machi sing machan machi na mabung okpa sing adugi namakta lepi bangam ngamnaraktraba kan bangam naraktraba phibam amada lakpagi ni ngasi samasida crime ama ta haidabo hoidaba me amasu thokpagi sang si nupi sing da su yamna wangkhalais aduna smaina khoina chahi khudingi pangthokpa raksa bandan sida अखोई नियम सुमना पांथोंनरगदी अखोई मियोबेगी वाखलोनस अफबा वाखलोन अमा ओइराकांदा ngasi नोम नोमगी लेखा तारिबा समाज संसार खर खंखैदंग ओरबसु कनबंगंगद्रा हाबिगी वाखलोनदा अखोई ब्रह्मकुमारीसना सही खुदिंगी रक्षा बंधन से पांथोकसबनी थौरम अदुदा सरुक याकिबा प्रोफेसर आर.के. लेलिना आइखोई मियोइबदा मखल कयागी आइखोगी वाखल मनुंगदा लेबा कलकपा मिहौबा कोइरांग कोइसाउनबा कयाना अचौबा चैथेंग पिरि असिगुम्बा मयाम असिदगी पुकनिंग वाखल लेनबा होनबदा माइकै कयादगी अचौबा थौदांग मथौताई मबुंग मौपा मचन मची सिंगी मरक्ता हेन फबा मरी अदु काइदना थमनबा होनबदा असिगुम्बा रक्षा बंधन असिना कानबा सोइदना पिगनी फोंदोखी अदुना ngasi aikoina tawjagadoriba raksa bandhangi nunggi oibo afamdi aikoi khudikmakna hairiba akoi bu eknaba mayam ama manungda leiriba singsi punnamak natragabasu kharada orabasu thadokpa ngamnanaba hotnaba adugi achet pawasak loba amadi numit khudingmakta matam khudingmakta hairiba nunggi oiba eknaba singase tapna tapna lauthokhraba matungda aikoi khudingmakse yam nungaiba atma ama oina poglakpagi mahayanba haibadi mapu masak khangna aikoina poglak libasi karigi damaktano aikoi si nungaina bagi damakta poglakpani aikoina atopada su nungaibasi yenthoklamna bagi damakta poglakpani haibo afamsi kaubidaba masi aikoigi ngasigi raksabandhangi nungi oibo afamni haina aina lokshinjabani अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मणिपुरना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा रक्षा बंधन पांगथोक्रे ABVP गी नुपी थौमी सिंगना इंडियन आर्मी गी सेपोई सिंगदा रखी पुनखी तेमसिना मही तंफम इंस्टीट्यूट सिंगदा चतुना महिरोई सिंग अमदे ओजा सिंग नुसी चानाबा अमदे मबोंग मोपा ओइबेगी मरीदा सरुग्यामिनखी असिगुम्बा थौरम सिंगना नहा सिंगबु सर्विस अमदे कल्चर गा नक्सिनहली हाइना ABVP मणिपुरना हाइरे अपुनबा सोरोक खाइबम सागै ट्रस्टना सागै चासिंगी मरक्ता अवाना ताराबसिंगदा मतेंग पांगलकपगी सरुकम ओइना हौखिबा मे अहुंगी कांगलोकी इरांगदा मोरे प्रेमनगरदगी लांजेनदुना लंबोई खोंगनांखोंग रिलीफ केम्पदा लेरमलबा मतुंग लांगोल गेम विलेजदा लेरखिबी सोरोक खाइबम इबेमचा चही 45 मपुरोइबा लेखिद्रबा सोरोक खाइबम बिरबल रिम्स हॉस्पिटल दा लाइकनरबा मतुंगदा ताइबंगपाल थादोक्रे हाइबा पाव सोशल मीडिया दा उबदगी ट्रस्ट की माइकैदगी लाना थौरमगी मतेंग ओइनबा हाइदुना लुपा लिसिंग 12 मतेंग पांगख्रे ngasiगी तेंगबांग खोंगचेट अदुदा ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट नबा सोरोक खाइबमना लुचिंगखे लोइनना सेक्रेटरी बसंता सोरोक खाइबम ट्रेजरर मंगलेमचाउ सोरोक खाइबम कन्वेनर अजित सोरोक खाइबम एग्जीक्यूटिव मेंबर चाउबा अमदे इबोबी लोइनना मेंबर भारत भाषा सुसरुग्याखे समरो हाई स्कूल अमदी स्कूल असिगी डोनर ओइरिबी युमना मेम लैमगा पुलगा हंदक हाइदोकिबा ICSLC एग्जाम दा माइ पागलबा माहिरु सिंगबु ओकपगी थौरम अमा समरोदा लैबा स्कूल असिगी कैंपस दा पांगथोख्रे थौरम अदुदा स्कूल असिगी हेडमास्टर ए चाउबा स्कूल असिगी हानगी हेड मिस्ट्रेस इबेतोंबी अमदे डोनर युमना मेम लैमना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुग्याखे थौरम अदुदा हंदक हाइदोकिबा ICSLC एग्जाम दा माइ पागलबा रिलीफ कैंप ता लैरिबा माहिरु नुपी मचा अमा याउना अतोपा माहिरु 15 दा अचंबा मना तुम पीदुना पुगनिंग थगतखे थौरमगा मरी लेनना हेडमास्टर चाउबना लमदम असिगी हौगलकलिबा महिरोई सिंगिदमक याइफनबा अयुक नुंगथिल खाक्तना होटनरिबा स्कूल असिगी ओजा सिंगदा पुबा थांबा ngamlaroitaba mongda selgi demand tawbidanaba mahakna mari leinabada appeal tawkhe English ngani kun mangagi Council of Higher Secondary Education Manipurna loba class 12 ke examination na moirang esigi manung da leiba mahiloi sangda tamba mahiroi singna karigumba Manipur pumba gi oina first position dagi 10 position fawbada chalakpa singda lupa lakh amamamgi mana pigani haina moirang esigi MLA thongam santina laukthokre wafam asi ngasi moirang da leiba Advanced Intermediate College kam Advanced Public School na safong lakwa chahi kuntaruk mapung farakpagi Leading Towards Excellence haiba themda kuntaruk suba foundation ga mari lenana pangthokpa thoramda fongdokhibade Governing Body Advanced Intermediate College na sinduna college asigi campus ta pangthokpa thoram atuda MLA thongam santina makhatana naha haibasi
Khonai Amagi Yumbireni, Hakwelakliba Nahasingbo, Achangba Afaba Mue Amamam Ohenbada, Mama Mapa Oibasingisu, Achoba Todangle, Naha Amadi Mahiro Singbo Pugning Togat Oina, Mahagna Chay Kudingi, Moirang Esigi Manung de Leba, Mahilo Sang Sing da Tamba, Class 10 Amadi 12 Ki Mark Wang na Fanglakba, Mahiro Sing Kangalaga, Manapi Bagi Thoramda, Advanced Intermediate College Kaki Oina, College Sidagi, Class 12 Ki Mahiro Sing na Karigumba, First position dagi 10 fawbi ki manung da chenba ngamlakpa mahiroi singda lupa lising kuntra ki award pigani haiki mahagna makha taraduna moirang SC apun bagi oinadi SC ki manung da leiriba mahiloi sang singi maraktagi Manipur pumba ki oina pangthopa class 12 ki examination da top 1 dagi 10 fawbada chalakpa mahiroi singda lupa lak amamam gi award mahaki apokpa amati apokpigi mingda pigani haiki Foundation ki thoram aduda Advanced College amade Public School ki mahiroi singi oiba activity show kaya so utki loinana College amade School asiki Best Student of the Year amade Best Teacher of the Year ki mana kaya so lanthoke Babina Hospital na chayol ama chupna chatharakpa free skin health camp na miyoy kaya da kudong chaba piba ngamkhre haire Babina Hospital ki ahanba foundation dega mari lenana hospital asigi senior consultant dermatologist Dr. Karam Lokendrogi lamjing makhada tha asigi tang amadagi mapan fawda pangthokiba free skin health camp aduna numit khudingi miyoy yankhaida laboratory investigation ki mathau taba singna chada yankhai tana sel thiba loinana follow up su yaungna kudong chaba sing piki hospital asigi outreach Fat Oinasu, Langol Game Village, Leba, More, Amasung, Jorachampur Deki, Alternate Housing Complex Relief Camp, Lady Pasingi Oinasu, Kudong Chaba Si Fanghanki. Numit tare nigi came asida puna patient chaniga humfutara yenkibada procedure manga laboratory test taranipan tauki kun tare na follow up treatment ki damak book tauki Babina Hospital gi senior consultant dermatologist Dr. Karam Lokendrona ke maduga mari lenana skilled na halakpa yaba layong singdagi ngakthoknaba matam chana medical intervention piba tangai fade Babina Hospital na miyang yaifana bagi damak tabak pangthokliba asigi manung chana masing yamlaba miyang da asumna skin health ki maru oiba khangan ba ase singtha ningai oiba amani haike paugi marak thana temba break amata lawminase Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break imatong taram nokchiri pau makhatana pizari Tera yang khom lairak hana MU ki bus chancellor oiramba hizam tombi gi yungi thongkalda hand grenade ama ngarang tang mapan gi ayukta thamjilamba gi mayokta yaning da ba phongdoktuna wakal mifam ama yengkhom lairak development club Tera community hall da pangthokre yengkhom lairak development club na sinduna pangthoki ba wakal mifam atuda laikai gi maira paibi sing amati ahalaman sing yauna miyekayana serukya khe wakal mifam atugi matangda hanagi GP member hizam sandhyarani na hana BC oiramlaga pothaduna chatpa fawba ningthi nuai na ngamdraba ahal asigi yumda bom thamjinduna aki akhang pi bahaibasi yaningde amaromda yumlakta bom thamjinduna aki akhang pi bahaibasi su yaningde maramaduna sigumba miyamda aki akhang pi basi amuk hana tawbigano haike Hanurabani makhong phaw ko thangba ngamjadrabani ko asuk yamna lukhraba Manipur gi khogi wa khraba tanja ko adagi lan gi marakta wariba ising chawi marakta wariba asaki mathakta khangong tana heta
ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯂꯛꯇ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯀꯨꯡꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯖꯤꯟꯕꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯔꯊꯅꯣ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯕꯣꯝꯗꯨꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Moirang STꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯆꯥꯗ 25 ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ Moirang STꯒꯤ MLA ꯊꯣꯡꯉꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ Moirang STꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ MLAꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ Moirang ꯐꯤꯂꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ MLA ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯆꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ Moirang STꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ Moirang ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯏ-ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯔꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯁꯨꯠ ꯑꯃꯃꯝ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯦꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯄꯤ ꯆꯦꯡ ꯕꯦꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ MLA ꯊꯣꯡꯉꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯨꯞꯅꯣꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯕꯛꯇ ꯆꯤꯜꯍꯥꯎ ꯊꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯜ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕꯅꯤ Hauzik Manipurda PMJAY health card asi private hospital singda khudongchaba piraktabadagi lairaba awaba imung kayagi mioi kayana khudongchadaba mayoknariba asi ururaga mahaki AC khaki oina mahak amadi Raj Medicity gi authority ga tanaduna chada 25 tana layengbada amadi hidak langthak lobadana chada 15 hospital asi khaktada discount pigadaba scheme ama paikhatnaba thaurang loire below poverty line da leiba Moirang SC gi manungda leiba imung khudimangna MLA office ta laktuna scheme asigi khudongchaba lominasi haike Habakta ekoi silau tige hingnabagi lan phobda amada ai imung manung sembada ai dakale bi sing pasing sembada isa sembada dakale bi kudiba thabak ne wai suga de bi wakal lo moi da saksili bi bi kai ko ngu chaboida nasi ai da moi da pizari bi si makoi nupi ni na iri so to won no do ju sa khak tab dina stress amonga ai moi tupi ga adai side back abamula aduga bakoida tha ama anisi amaguma moi sing si ai mateng pangjar kana moi du la ko sen tok tu la moi mung da men da kare na kudum chala da ai na ko order to ga pizabani ana ai mo hang ken da makoi lo ri ba thogang so na any lo po kudi ba ta ai side ai da mateng pangjar ni ha go pon do ai da ai ken ni pa apnu ta ai khangan jari E-rickshaw thobi nupi amana makoina imung manunggi leita lairana imung puba ngamnaba matam sang e-rickshaw thorokpada nupi oibana thamoi piksinba kaya thengnadaba nate nupa kaya nasu hanthana loba yaudaba nate adubo ngasi Moirang SC ge MLA na aikhogi damak mahak leiri nupi sing nupa khakta ngaibagi matam nate nupi su nupa gumna thodang loba ngami haiba paujel ama piduna makoi bu thauna hapibada MLA bu thagatpa phongdokhe sengna family gi oina amakatang ngai do pam tabai ta mating na thuksabani sengna horadi MLA na ngasi akoi e so thobi akoi mari gi damang ta tawbi se yamna haraude hanadi ikaiba dagi sum kunin je santhara lerambado hojiti thona amaso hapire Tha asigi tang 16 da pangthokadoriba Patriots Day ga mari lenana anoba mayol khongchatna anirak suba oina BT Park ki akoiba mafam set sengdokre English ma chanipan marfutara mathoida Imphal gi kangjebungda matam madugi British lengakna fasi tawraga hatkiba Yuvraj British Kendrazit amasung Thangal General ani gi mafamda lakadoriba August 16 da ikai khumnaba utuna Patriots Day pangthoknaba sem sariba sida anoba mayol khongchat sagolban tera amudon akham lekai da lebana Mateng pangbo oina ngasi anoba mayol khongchet amakhaki member singna British Kendrazit Parki akoibegi mafam sit sengdokhe akoibegi mafam sit sengdokpa aduga mari lenana anoba mayol khongchet ki secretary takhelamam rajuna anoba mayol khongchet asi voluntary oiba loop amani loop asina chahi tara rom asida miyamgi awa ana tarakpa mateng pangbagi mathau taba lakpasingda member sing asina changsinduna mateng pangbagi thabak chathaduna lakpani ngasidi register body ama oina Manipur gi
mafamsingda sandoklaga miyoiba khunagi mateng pangbagi thabak asi pangthokpa ngamle anowa mayol khongchana mamang chahidagi ahanba oina athauba singbu ningsingba amadi ikai khumnabagi numit asiga mari lenana sit sengdokpagi thabak asi haukhibane handak chahi asigi oina su lakadoriba Patriots Day ga mari lenana khongthang asi paikhatpani haiki Aloina koi anowa mayong khongchat haiba organization asi koi voluntary organization ni laibiriba timbiriba koi punmineriba members singna angamba hona mineraga iramdam sigi kayumba khardoisu pangthokmina sena kayumba thodang khardi koi longmina sena punjan laga ngasi phawba koi sei tara hela laba organization amani maroina koi gi laiba tongan tongamba koi gi members sing kya ama thongna phana songthopyak tana iramdam sigi damta kayumba kharadu tawjena ngasi sangsen mina pasing ngasi tekta kaidana sangsen mina tuna ngasi phawba koi anowa mayong khongchat upung phana koi iramdam sigi seba toba ngamjari makha tana so koi tawjakigini haiba wafam si tentangna thamjaraga mayamda songthosing Kakching District Yogasana Sports Association District Administration Kakching Amade Gunipan Suba Sector Assam Rifles na Sinduna Yoga Sunday amasung u thabagi thoram Kakching Garden da hautokre Nomaizing khudingi pangthokadaba thoram asigi ngasi hautokpa numita DC Kakching Rohit Anand SP Kakching Priyadashni Laishram Kakching Garden Development Trust ki chairman su oiriba hanagi MLA Y Surchandra su sarugya ke Association ke secretary and ekena akoi begi phibam luna na thambaga loinana malem gi kaitharagliba aying asagi khalasi kharada oirabasu menkhatpa ngamnaba uwa thajanbani masigi mathakta aikoi khudimak masamu fadaba yadi haibigi pandamda nongmaizing khudingi yoga sanabani thawramasida mipum khudimak na sarugya binaba appeal tawri दिमक्षी हक्चांग फदबा यादे हाइबगी पांदम दुदा अखोय संडे योगा हाइदुन ngasi se अखोय अहानबा वनि होदोकचबनी हाइबी योगा संडे से अखोय कनाउमा योगा दि पामजरगा मसा मसागी थबा इंखांग मरम ओइदना अखोयगी तुइना रेगुलरली अखोय प्रैक्टिस तोबो ngमदबसि खकी लोइनना अतोपा इंटरेस्ट लेबा पीपल मयाम अमा लेबा सिंगसिगी जो अखोय पुन्ना संडे योगा सिदा अखोय कचिंग गार्डन की मफम सिदा अखोय नमिबम मखै मयामगी इंटरेस्ट की मखा पोना अखोय योगा क्लास से अदुम तौबिगनी अदुना मयामना इंटरेस्ट लेबिबसिंगना योगा सानब पाम्बिबसिंगना आयु अखोयगी नुमाइजिंग खुदिंगी योगा की प्रोग्राम सी सिंदरिबसि यौबिदुना अखोय खुदिंमा हक्चांग फबा नुंगायाय फबा लोइना लोइना अखोयबगी फिबम असि अखोय हवा नुंसित सेंगना अफबा दुम एनवायरनमेंट मा पुनरकना बखोनबदा अखोय खुदिंमा थौदांग याम मिनसि Kunithoi Suba Mr. Imphal East District Bodybuilding Contest English ni kunmanga pangthokre tongan ba category da mai paklabasing ikai khumnakre All Manipur Bodybuilders Association ki makhada Imphal East District Bodybuilders Association na A3 Fitness Center Khurai ga khutsam naduna Khurai lamlong da leiba Sangit Kala Sangam Hall da pangthokiba Kunithoi Suba Mr. Imphal East District Bodybuilding Contest English ni kunmanga da gym tara mangagi player kunthani thoina Man Sports Physics Master Junior amade Senior category da atho hen tanake Man Sports Physics category da Wall Gym Haptage KH Rohit Alina Ahanba NWL Gym Chandal gi Waikom Akasna Anisuba A3 Khuragi MD Raina Ahum Suba Take Master category da X Fitness Wangkhagi Sana Samranjana Ahanba RCC Khumalampaki Laishram Tombisanana Anisuba X Fitness Wangkhagi Laishram Flat Mangangna Ahum Suba Take Junior category dana LP Gym Singzamagi MK Barnol Maitena Ahanba Royal Gym Ningom Thongi Ricky Hawaibamna Anisuba Fitnessium Gym Pangagi RK Mangalna Ahum Suba Take Senior category dana August New Chekongi Chongtham Bransley Maitena Ahanba A3 Khuraigi Kaithelakpam Kisana Anisuba Royal Gym Ningom Thongi Ningthauzam Dilipna Ahum Suba Takre Haina All Manipur Bodybuilders Association ki General Secretary Yumlembam Sunantana Khanghalakle Hauzik Sanabaki Pau Aikogi Senior Sports Journalist Boyai Ningthauzamdagi Lobirase Suburto Mukherjee Sports Education Society ki meng makhada tha sigi tang taramapandagi New Delhi ki Dr. Ambedkar Stadium da Mapan Lebaki Sri Lanka yauna punna team kuntrani tuna saru yaduna pangthokadoriba sahi traten makhagi nupi masagi humpu mari suba Suburto Cup International Football Tournament ta North East ki state mari Assam Nagaland Tripura madi Meghalaya na saru yaribasu Manipur yaukidre
स्कूल की थाकी महिरुई सिंगी वैबा टूर्नामेंट असिदा टीम 32 ना सरुक यागदोरिबा असिदा मणिपुर न करिगिदमक याउखिदबनो सही की मतंगदा सयनबा लेबगिरा नत्रगा करी करम खुदोंग चादबदगी मणिपुर टीम टूर्नामेंट असिदा थाखिदबनो हाइबा मणिपुर प्रजा मियामना हंगनिंगनिबा सिंगी पाखोमोइना ngasi youth affairs and sports की डायरेक्टर की थौ पुरीबा मयंगबम बेतोना नेटवर्क असिगा अखननु उनबदा फोंदोरखिबदा मणिपुर लेबिबा स्पोर्ट्स नुंगसिबिबा फुटबॉल नुंगसिबिबा प्रजा खाइ पुरमक्ता youth affairs and sports department government of manipur gi माइखेदगी करियुम खर खंगनजरी मदुदी हुमफुमरी सुबा सुब्रतो मुखर्जी इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हाइबदी कोई इंटर स्कूल की लेवल दा स्कूल की छात्र सिंह न सेमजबा माइ मागी स्कूल की टीम की मरकता compete तौनर कांदा पांगथोक टूर्नामेंट अमा कोई मणिपुर से पांगथोकी कोई टूर्नामेंट से दा प्लेयर से कना कना ओगेदौनो अदा हाना कितंग थमजगे मरमदी मयाम दा चममनबा कितंग कोई ज्ञान तानादब पोट खरा लै याबगी मरम खरा थोलकपा इशू खरा लैबदगी तंगाई फदना डिपार्टमेंट की तरफ तगी सेंगोकचबनी मदुदी माई एलिजिबिलिटी दा लैरिबा पोट से मागी पर्टिकुलर एज ग्रुप टू द सानागदोरिबा नुपा नत्र नुपी प्लेयर्स है माना रिप्रेजेंट तौरिबा स्कूल से सिगी ओरिजिनल छात्र ओगदमने अदु अतोप स्कूल लगी वाइथो क्वेश्चन तब यादे सिदी कोई क्लब ता सानारगा अदगी फुटबॉल एकेडमी से सानारगा कोई टीम खोमगा सानाबा याबा टूर्नामेंट नते स्कूल न पीरिबा मागी रिपोर्ट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नत्रगना सही की मतंग से एट एनी स्टेज कंप्लेन तौरप नत्रगना चिंगनबदगी टेस्ट तौब मतम कोई डोपिंग तौबदो एलिजिबल ओइदो प्लेयर ने थोक तारगदी मागी बोनाफाइड स्टूडेंटशिप टू प्रूव तौब लालम तारगदी एलिजिबिलिटी टू कैंसिल तौबा हाइना साना याजे कोई अंडर टेकिंग लौजबनी अंडर 17 गर्ल्स फाइनल सानारम दाइ मैच ऑलरेडी शेड्यूल तौर मतुंगदा प्रोटेस्ट लामिना कोइना इंक्वायरी कमिटी में सेम मतुंग इंक्वायरी कमिटी सिना एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिप्रेजेंटेटिव यावर कांदा यूडाइस रिकॉर्ड सिंग में चेक तो कांदा सागी इरेगुलेटरीज में फंगे मतुंग प्रिंसिपल मसाजिंग कौर कांदा रिकॉर्ड अपडेट तब सुरमद्रे खोत्रेना मोइना थंबी तौदबु पाना इरेगुलेटरीज लेबदगी अंडर 17 गर्ल्स मैच कैंसिल तौजरे सेमी फाइनलिस्ट अलेम होबुदुम थीवन अदुदसु दुम इरेगुलेटरी चमना फंगे मसी मतुंग मोना तौदना हाइदना कोई हदक चाहियोइना अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स से सागी बिकॉज ऑफ ऑल दोस इरेगुलेटरीज कोई डिपार्टमेंट हाइब टीम ने थाजदबनी अंडर 15 बॉयज की ओइनदी प्लेयर्स से मेडिकली सर्टिफाइड एज वेल एज मागी बोनाफाइड स्टूडेंटशिप तो कोइना थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट फजन प्रूफ लौर मतुंगदा कोइना थाजबनी महंगना मखा तारदुना मणिपुर द फुटबॉल बु नुक्सिजबा फुटबॉल बु चाखन होने बिरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी मदी क्लब सैलरीबस सिंगना सानबगी नेमगी वांगबदा लाना थबक तोबिगनो पांगथोखिबा टूर्नामेंट असिदा थोनिंगदबा थौदोक सिंगदा डिपार्टमेंट की मियोइ सिंग चेनरमलबदी सोइदना एक्शन लौखटकनी मखा ताना थोनिंगदबा थौदोक सिंग थोनदनबा प्रजा मियामनसु मटिंग पांगबियु हाइखे प्रमोट तौबिरिबा क्लब सिंग फुटबॉल प्रमोट तौरिबा एकेडमी सिंगना अंगांग मिंग चनबा मतमदा मफम अमदा चनबिरदी फबा सखाइरगा चनबिरुरे स्कूल जगह जगह दुदा मागी एडमिशन स्लॉट तो फंगकान एनी अदर इंटरनेशनल चैंपियनशिप नत्रगा नेशनल चैंपियनशिप ता सुब्रोतो नतव जगह ददी खोमजलगा सानबी है मणिपुर की टीम खनबे बट दिस पर्टिकुलर 64 सुब्रोतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी ने साइन तौबने प्रिंसिपल कंसर्न ऑफ द सिजना माजे एगी छात्रनी सैदा एगी परमानेंट एजुकेशन नंबर सीनी अदुगा मा यूडाइस कोड नंबर सीनी हायरगा माई स्कूल की छात्रने सर्टिफाइड तौरइनेबा authenticated by the jury office सुम पेपर जी बेसिस ता होइना छात्र कपसिद याहन बनेबा होजि कंप्लेन लानब कान सि थिरु कान सि लालम थिंगरने होइना थिंगजरि जे माई पेन नंबर जे फरम फुब मतम यूडाइस दा कोड नंबर क्या नो अदे माजि करम स्कूल हान ममांग चली करम होजिना करम स्कूल की एक्टिव स्टेटस ते लगे ड्रॉप आउट ओरे नत्रगना ट्रांसफर तौबगी केस ओइ तारगदि मदु फजन दुम उलग ले एनीथिंग से द पीरियड से लालपो मतम दा एलिजिबिलिटी ककपु याय तानथोकपु याय ने यावने मसी अमोन थोक्तनबा फुटबॉल लुंगसिबिबा लेबाक्सी की प्रजा काय पुनमक एकेडमी रन तौबिरिबा सिंग क्लब रन तौबिरिबा सिंगना मिगी गेम रूल्स थुगाइरा कांदा आइगी प्लेयर्स तो कैदों दसु कोई सुब्रोतो मुखर्जी कप टू द चंगगा प्लेयर दुगी ट्रैक रिकॉर्ड ता सुमाइना लाना साजलमे हाबी मम्मी से ताहन बिदनबा सुम इरेगुलेटरी से इन्वॉल्व तौबिदनबा मयाम दसु अमोन अपील तौजरी प्लस डिपार्टमेंट की तरफ तगिदी कोइना नंबर लेवल दा सिगी तौरिबा इवेंट्सिंग जिदा कनागुंबा कोई डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जनरमगसु कोई एक्शन लोखचगनी एज फार एज द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज कंसर्न कंडक्ट ऑफ द सागी मैचेस तदी कोई इरेगुलरिटीज अमगो कोई रिपोर्ट तौब लेते मेन इशू से बोनाफाइड स्टूडेंटशिप की इशू द लाखनी अदना बोनाफाइड स्टूडेंटशिप से लेते तारगदी दिस इज द मोस्ट कॉमन कायदे इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट ओइबा अदना मसिद लाखनीना
ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝꯕ irregularities ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ SCꯒꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ अमदी कुंभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA S प्रेमचंद्रना SC की चाखत थौरंग की फिबम यंगसिनख्रे हौजिक फाउबी को Pm-Istv न संदोकचबा मणिपुरी पाउ मतंग से लोइजरे मिरेंग ताबिरी बपुम नमक मुकना खुरमजरी